罗西亚反对派领袖纳瓦尼伫监狱内底过身，到达超过一礼拜。罗西亚即阵总算是答应让纳瓦尼的老母来认尸，不过这安讨的时间甲地点，拢要听政府安排。另外，美国总统拜登有接见纳瓦尼的母囝，拜登讲，佮要甲罗西亚提出500项制裁。后生唔知影什么原因，伫北极老凤地监狱忽然间死亡了的第6天，纳瓦尼的妈妈刘德米拉总算获准会当去太平间来认尸，而且当场签死亡证明。伫医疗文件顶悬，官方予伊的死亡原因是自然死亡。刘德米拉要求当局要依法甲因囝的遗体还予伊，但是双方威胁讲必须要秘密落葬，而且时间、地点落葬的方式拢要听官方的安排。Следователь Воропаев открыто мне сказал: время работает не на вас. Труп разлагается. Я не хочу особых условий. Я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно. 另外一方面，美国总统拜登日伫旧金山接见纳瓦尼的母尤利亚，和因查某囝达莎，对纳瓦尼伫罗西亚对抗贪污和争取民主自由的勇气表示敬佩，而且预告会对罗西亚进行更较侪制裁，范围会超过500项。和纳瓦尼结婚20多天，有一个后生一个查某囝尤利亚，长久以来是一直避免去做任何公开的政治角色。2001年，伊接受罗西亚版本的《哈佛时尚》杂志访问的时阵，我讲家己主要的工作是照顾好家庭和囡仔。个性真趣味的纳瓦尼，较早伫法庭应讯，搁要公开对因某比一个爱心。Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. 和这个国家政治受难者的家属同款，尤利亚嘛继承因翁的位置。伫即马罗西亚上黑暗、上不安的时阵，甲领导罗西亚反对阵营的这个大任务，规个打起来。公司新闻王慧文编译。